Pozdrav ljudi, ovo je moj prvi tutorial i u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete Counter Strike Warzone i kako ga instalirati. Pa da počnemo. Ulazite u Mozilla. Link od Countera će biti u opisu videa. Idete sa file. Ako ste na Mozilla ovoj malo modernijoj, bit će ovdje u desnom uglu. Ako ste na malo starijoj verziji, ovdje bude dole pri kraju. Malo sam. Da ja sad ne skidam, pošto već imam skinuto, uđete na My Documents. Nađete Downloads i u Downloads nađete ikonicu gdje piše Counter Strike koju ste skinuli. Dok on samo uđe, idete Run, Next i ovdje gdje će da vam se bude Counter ili ovdje stavio ništa ne dirate, da samo nađe gdje da ostavi Counter i to je to. Da ja sad džabi ne skidam, ja ću ići kao pošto već imam snimljeno. I to je to što se tiče ovog tutoriala. Hvala što ste gledali ovaj video. Subscribeujte, šerujte, lajkujte i adio.